Ovo je rubrika Pročitaj me, ali ovo nije kraj emisije, kao što ste obično navikli da na kraju predložim knjigu koju čitam. Knjigu koju ću sada opisivati, o kojoj ćemo sada govoriti, je knjiga sa kojom ste se već susreli u ovoj emisiji, koju sam vam već preporučila, ali prisjećajući se nje, idemo u susret novoj koja treba da izađe ovih dana, a da to ne bi sve sama govorila, govorit ću sa piscem ovih knjiga, gospodinom Mihajlom Kažićem. Dobar dan. Dobar dan. Drago mi je što ste doputovali iz Nemačke i došli da lično od vas saznamo impresije o novoj knjizi i o tome kako ova knjiga prolazi kako kod nas, tako i u inostranstvu. Govorim inostranstvu jer vi živite i radite u Nemačkoj. Vi ste po profesiji... Ja sam menadžer u jednom građevinskom koncernu, inače sam po obrazovanju građevinski inženjer. Inženjer, ali pisana reč vam ide jako dobro i to ne cenimo samo mi, nego čak možda i pre nas procenili su Nemci, te su izdali par knjiga i Prekinuto putovanje i jednu pre toga na nemačkom jeziku, što mislim da je za naše ljude veliki uspeh. Kako vi to tumačite? To je, moram da priznam, veliki uspeh i za same Nemce, pogotovo što je to jedno od najnaglašenijih literarnih tržišta i mnogo ljudi koji pokušavaju na tom tržištu da se probiju. Mnogo je ljudi iz Poljske i iz Brazila i iz Indije, čitave serije indijskih pisaca koje pokušavaju da objave knjige na nemačkom. I tako da je pravo bilo čudo da se pojavljuje jedan pisac iz Srbije koji u Srbiji nije imao nikakvu objavljenu knjigu. Pa kako vi to tumačite? Pa pogodio se jedna čudan sticaj okolnosti. Knjiga je došla kod jednog čoveka koga je zainteresovala i eto, to je bio dovoljan razlog da on rizikuje i da uđe u jedan posao. Verujte, objaviti jednu knjigu, to je vezano sa velikim investicijama. To su poslovi koji otprilike oko 100.000 maraka vredi plasiranje jedne knjige. Znači, potrebno je da neko poveruje vas i da je rešen da uđe u taj rizik. Imam utisak da, pogotovo u Nemačkoj, ljudi baš nisu toliko spremni da poveruju u nas, pogotovo u našu pisanu reč i da mu daju toliko poverenje koliko su oni vama dali. Pre nego što su uopšte kod nas štampali vašu knjigu, naštampali su ove u Nemačkoj. Da li vam je to drago ili možda malo krivo? Pa ne znam. Ne mogu da kažem da kod mene ima neke gorčine da ja nisam mogao ovde da se plasiram. Jednostavno, ja sam tamo pokušao, to mi je sve bilo kao neki čudan izazov. Sam sam platio prevođenje knjige, znači taj prvi deo rizika sam preuzeo na sebe i jednostavno sam uzeo adrese izdavača iz telefonskog imenika i slao njima. I normalnim uslovima ti izdavači ni nemaju vremena da čitaju te knjige, nego odmah sljedećeg dana vam vrate to. Zahvale se, jel? Zahvale se, da. Međutim, eto, jedan je baš odgovorio, rekao u ovoj branši čuda su retka, ali u vašem slučaju izgleda da se čudo dogodilo. Vaša knjiga je puna misticizma, ako smijem uopšte slobodno da o njoj govorim sa stanovišta naravno običnog čitača, jer ja nisam književni kritičar, ali mogu reći da ima elemenata dramaturškog, ima elemenata mističnog, ima elemenata čudnih filozofskih varijanti koje u početku deluju razbacano da biste vi veoma književno mudro na kraju sve to doveli do poente i iznenadili čitaoca jednim posebnim književnim stilom i jednim posebnim sadržajem. Pa vidite, ja sam na jugoslovensko tržište izašao sa nekim malo izmenjenim redom. Moja prva knjiga, Car Galaćana, nije roman u pravom smislu reči. To je jedan, pre bih rekao, filozofsko-teološki traktat gde su mnoge teme iz Biblije, iz bogoslovije, iz filozofije poređane jedne iznad druge. I ja sam posle toga tek objavio Prekinuto putovanje. Mi je bila želja da napravim jedan pustolovni roman, da napravim jedan roman koji će se lakše čitati, koji će publika lakše prihvatiti. I ja sam, kad sam nastupio na jugoslovenskom tržištu, ja sam namerno krenuo tek sa drugom knjigom. Ne sa svojom prvom knjigom, nego sa drugom knjigom. Zato što sam ja ovde u, da kažem, relativno teškoj situaciji. Moje knjige se znatno razlikuju od svega onog što je publika Jugoslavije do sada mogla da čita. I ja sam sada u situaciji da moram da sakupim svoju publiku. I da bi prišao što širem krugu čitaoca, ja sam krenuo sa Prekinutim putovanjem. A ko je vaša publika? Kome vi pišete svoje tekstove? Pa vidite, to me iznenadilo. Moje knjige su, obično kažu čitaoci, muške knjige, znači knjige u kome nema onih klasičnih tema ljubavi ili patnje ili patnje za ljubav. Ali ima strasti. Da, ali ja sam pre svega računao na intelektualce, da kažem na visoke intelektualce. I desilo se čudo. Ja sam dobio
pisma od ljudi koji su po prvi put pročitali knjigu u životu i to je bila moja knjiga. I to su bili bilo Nemci, bilo deca naših radnika u inostranstvu, bilo Jugosloveni. Recimo ljudi koji 5 godina ili 10 godina nisu uzimali knjigu u ruke, pročitali su moju knjigu i bili su prosto oduševljeni. Meni se dešavalo da roditelji su mi se javljali i rekli, mi nismo mogli da verujemo, evo vidjeli smo naše dete čita knjigu i kao nismo smjeli da ulazimo u sobu da vidimo kako će to čudo, dokle će to čudo da traje. I posle sam saznao da je to zaista bila njihova prva knjiga u životu. Neki kažu da je to pustolovni roman, ili vi to dopuštate da se kaže? Pa, vidite, za to nije lepo u životu. Moja biografija deluje malo avanturistički, iako je to skopčalo sa stvarnim problemima, sa produžavanjem ugovora, ali eto, vidite kako posmatrate život. Ali ono što mene zaista raduje, to je da ja mogu da računam na publiku koja nikad u životu nije pročitala knjigu. Znači, ako među vašim gledalcima ima takvih, baš me interesovalo kako će reagovati da tu knjigu, recimo, pozajme od prijatelja ili iz biblioteke, da li će ta knjiga moći kod njih da probudi interesovanje, da li će se zapitati zašto toliko ljudi čita knjigu i zašto im je interesantnije da čitaju knjigu nego da gledaju film. A ono što je zanimljivo, osim tih prvih čitača, kome ste vi verovatno začetnik u toj čitačkoj karijeri, kažu da ste vi jedan od retkih srpskih hitmakera koji je tako munjevito jednom knjigom to postao, što je izuzetno teško, naravno. Oni drugi koji su nastrojeni sociološki, psihološki, filozofski, ja mogu svoje ime da govorim, ja sam filozof po struci, te sam i elemente filozofije ovde videla, čini mi se da otkrivaju neke druge aspekte ili svako svoj aspekt. Koliko vi dozvoljavate da se mi igramo sa vašim tekstom i da svako doda svoje u njemu? A on je i zato i namenjen. To je više neka igra sa simbolima koja omogućava čitaocu da sam raspline u svojoj maši čitave slike. Znači, nema tu nekih širokih opisa, to su znači jasne, kratke reči, pune simbolike. Problem je u tome što je ta knjiga, što je moja prva knjiga nastala u Americi. I ja sam prihvatio taj američki stil poigravanja sa ozbiljnim temama. I oni imaju taj, da kažem, kiss system. Igrate se sa vragom, da. Keep it simply stupid. I onda sam ja, igrajući se sa tim stvarima, pokušavao da prikažem teške stvari na vrlo jednostavan način. I ti ljudi, recimo, koji nikad nisu knjigu čitali, oni su to pročitati kao jedan pustolovni roman ili kao kriminalističku knjigu, ni ne opažajući da iza toga stoje skrivene poruke ili sakrivene misli. I to je bila moja namera, kao recimo što se i Amerikanci poigravaju sa veoma ozbiljnim temama. Kad vidite, kad uporedite dva profesora, jednog evropskog i jednog američkog, američki on deluje neozbiljno, iako on vrlo retko ima mnogo veće znanje. Zar vam se ne čini da su stvari velike stvari veoma jednostavne u životu? Da, međutim, doći do te jednostavnosti, to je problem. Pa kako ste vi uspeli? Pa vidite, to nije bilo ni namijenjeno za publiku. Ja nikad nisam pretpostavio da ću biti pisac. Međutim, kad sam došao u Los Angeles, počeo sam da pišem, prvo je to bilo sa pismima, opisima Kalifornije. I ta su se pisma posle u Novom Sadu kopirali. Ja sam Novosađan i to je išlo od ruke do ruke, od prijatelja do prijatelja. I onda sam rekao, pa zašto ja ne bi napisao i knjigu? I tako je to. I što rekao u Nemačkoj ili u Jugoslaviji, ljudima bi se digli kosa na glavi. Oni bi rekli, pa vidite, kako možeš da postaneš pisac, kako se uopšte usuđuješ na to da pomisliš. Dok je to, recimo, u Americi izazivalo interesovanje. Kažu da naši ljudi teško uspevaju u inostranstvu, pogotovo intelektualci. Vi ste očiti primjer da intelektualac može shodno svojoj profesiji da se bavi veoma ugledno i veoma svishodno. I cenju čak ne u svojoj branši u kojoj želi da pređe lano, vi želite i prelazite u književnost. Da li posle svih tih vaših uspeha, putovanja svetskih i tako dalje, i možda ovog prekinutog putovanja, vi imate potrebu da se vratite i delate u Jugoslaviji ili ćete iz druge zemlje da pišete za nas? Pa sada je to baš interesantno. Moja nova knjiga Vrata neba događa se u Beogradu. Ipak ste tu negde, tu ste negde. I sada će biti vrlo interesantno vidjeti sve ono što vi u novinama čitate i na televiziji, kako je to pretočeno u jednoj knjizi. Znači, u toj knjizi postoje nekoliko ubistava, prosto neverovatnih, koje samo zaista život mogao da iscenira. Bila je recimo jedna scena da je čovjek dugovao novac i da su dužnici popteli da ga ubiju, da je on umeđu vremenu prodao taj stan kako bi pobegao od svojih progonitelja. Što su najčešće scene kod nas. I onda je novi čovjek došao i kupio stan ne znajući za to i došli su ubice i ubile tog čovjeka. Tako da se to je jedna od tih scena i jedna od ključnih momenata u knjizi. To se zaista dogodilo i ja sam u
tom zločinu čitao u novinama i to je znači jedan element. A drugi elementi su mnoga upoređenja između naših običaja i evropskih običaja. I sve je to ukomponovano u jednu priču vrlo sličnu prekinutom putovanju, međutim ovog puta mnogo ozbiljnije. Ja sam rekao, prekinuto putovanje je imalo zadatak da napravi jedan spoj između mene i srpske publike. Oni koji su tu knjigu pročitali, kojima se ta knjiga sviđa, oni će biti moja verna publika. Njima će se sad mnogo više dopasti ova sljedeća knjiga Vreme Vrata neba i na kraju, ja se nadam sljedeće godine da ću prevesti i Cara Galaćana i još imam završene 2 knjige, tako da je to čitav jedan postupak kako plasirati 5 knjiga na jedno nepoznato tržište. Dakle, zaista ćete me uposliti. Ja spadam u grupu tih vernih čitalaca vaših knjiga. Želim svakako da čim knjiga izađe, da nam je pošaljete. Želim da i o njoj porazgovaramo ukoliko budete u Beogradu. Ukoliko ne, ja ću svakako publici predočiti vašu knjigu. A vama puno poslovnih uspeha u Nemačkoj. A pišite nam još puno i prevodite sve što ste već napisali. Hvala vam. Hvala i vama, prijatno.